Fotonya Ndut. Oh, iya betul. Adil kene ya. Sondol. Anu tak tinggal aja sih ya Pak No. Oh, iya betul. Cangkem lu tak biacok engko iso celutak nang nyapa to? Lah tak iki tiwak lho Pak No. Iwak ndasmu. Matane tak nyawang mbok sing biasai. Lah nek pemandangan indah lho Pak No, ora oleh nyawang. Pemandangan indah apa pegunungan? Malah kembar no. Cakepmu. Oke. Adeh nyapa ya ora kenek. Dut, Pak No, tolong. Lho, kok ya kan? Coki. Kok jengkoke to aku? Rasanya angkepnya satu sama. Kenapa jadi Aku gak milih Pak No.